ناوی من ناصری سازاده از روجلات کردستانی من تمنی من 27 سالیه روجلات کردستانی ل باجار مازن گریدای اورمیه یعنی حاتم دنیای اصلی خوش گوتوله ما نافچه کی گریدای باجار خوی و اورمیه لروجلات کردستانی نه شبام هنه کی این باشتر فهم بکن مجارا هم چوانی روشا روجلات کردستانی هم جی وقت جوانه کی روجلات کردستانی روشا کو هم ترا در باس من دوی هنه کی از وگرم بیواجویا کو ملور چوا جیان کرو چی دید نه چینا ما دبستانی مجار لفردا یکو وکه گلی کرد زاروک کی کرد ام دچند دبستانی لبلی لوی داری به زمان خوب ما پرورده ندیدید یک کدهات مفری زمان فارسی مدید یک کدهات مفری زمان فارسی دکرم بخوشی نه فارس بون عجم بون یعنی جرات گوتن آذری جوانات بیشن اف یک صدم این کو ناکوکین دمدا دا آواکرنی هم جبو لیپرسینا سر ولاتی خو هم جبو لیپرسینا سر زمان خو اف یک جمرا بنگه کو صاد آواکرنی جبر گاو هم چون دبستانین لروجلات کردستانی هم چون دبستانین زمان فارسی یک دخت کل سر مدات کرنی جی جالی عجم و دات کرنی اف جبو سبب ولو لگری نکیمه سر هم زمان ما هم چند ما چه به جبر دولت کی وکی ایران دا به تایبتی مثل عالی روجلات کردستانی وکی کرد کی جیان کرن گلک عالی خوی زحمت شه تایبتی جی گوترابی قالا کردستانی بکی قالا ولاتی خو بکی اف هین بهتر جانات زحمت که حتی لیرانی داروکرین جی زحف زده چید به تایبتی گوترابی حول بدی بس قالا زمان خو چند خو بکی یعنی daha جیان تنگ ترده به گلک امدزانن دوی چارچوبه گلک انسان می ولات پاریز گلک جوانین ما هاتن داروکرین جی هاتن ایدام کرین جی جبر ویا کی جی اف یک بو سبب کول دمدا لگرین کی لسر راستیا خو چه به هم جبو ولات خو هم جبو چاند خو زمان خو aslında دخت کو لمهات کرنی بو سبب کوم هناك تشتال راست هناك راستیا خو بگرن کم کینه چنه شخو عالی مده هم چیناتنی هوالا چید بو بلا و سبب ناس کرنا ما هوالا جی چه بو یعنی هبو مشخو ناز دکرن هوال اف یک بو سبب جی بشتاری ما هوالا چه بو از بخو تبلیبوم هوالین کومل روجلات دیتن بوانا تبلیبوم پشتاجی درباسی باشوری کردستانی بوم لورجی بهتری سالا که هم من پرورده دیدم جی کارو خبات ملوی داری مشاند دوی کلیه دا دمم لمالی بوم براستی جی جبر مگوته بو وقت درفتین کل روجلات کیم بو تکیداری شورش روجاوا ما تشتک نبیشته بو 2013 گاو از روجلات درکتم دوی کلیه دا شورش روجاواش خود دست پیکر بو لیبل جبر هم پرسکریکین دختین کو دولت ایران لما کربو مزیده زانستیا مال سر شورش روجاوا نیم بو تایبتی ترابی تلویزیونین کو قالا روجاوا دکه کانال وان درخی و تماشا بکی اف دیرانی ده خطر بو دمی لبله به تبلیغون حوالارا مکاربو شورش روجاوا جناز بکم 2014 ده از درباسی روجاوای کردستانی بوم یعنی درباس بونا منا روجاوا چا بو دا هسته کی خویه یعنی دمن دا جبو من دکارم ببیجم هسته کی پر جدا دعوا کرنه چونکی ام گاوا هاتن روجاوا هم یعنی پرچه کی جو کردستان آزاد بویه تدبینی آلا کردستان لیده هاتیه دالقاندنی و daha judatır yani asta velat pareziye jî hîn têda bilindtir bû ev yek ji bo min yani hem moralekî pir mezin bû hem jî gelekî baş bû ez bi xwe jî gava 2014 derbasî Rojava bûm gelek hemleyên ku li Rojava de ez tevlî şer jî bûm hebû kantona Cizîrê da bi taybetî ez mam yani hem bi destpêkirina hemleya koridora Şengalê ra Tilhemîs û
و حتی به قوریدورا کوبانی و گلک شر انجدا جی هم تبلی بون هر وها جبو شنگالی جو سابود پیواجوها کو گل شنگالی د زحمتی داما بو تبلی بونا ما بشتاری ما یا ورجی چه بو تایبتی جبو رزگار کرنا شنگالی ورجی مجی خطی آگرد هم تبلی بونا شنگالی یعنی جبو آزادی شنگالی هم تبلی بون چه بو هم جی لورجی ناسینا گل ازیدی جی چه بو براستی جی وک جبو روجاوای کردستانی میگوت جبو شنگالی جی این تشتر باستار بو د پیواژویا کو ام لمال دابو سازیده زانستیه کی منیم بو لی بهاتنا تبلی شورش را بوین او هم شرکرنا تایبتی جبو آزادی تکوشین کرن بو سبب ناسکرنا کی مجی چه به یک بومن تشتکی پر باش بو یعنی د جیانا من دا جی هستکی پر باش داوا کرنی نهاج بو حمله یان گاوا تایبت شر رزگاری ام بیجن شر آزادی ام بیجن یکم شر کومکا دست بکر و قوریدورا وکرنا قوریدورا شنگالی بو استیا بشتار بوم یعنی اوا هست کی پر جدا دا با وکرنی دمدا و دمی هم جبو من جارا یکم بکو از تبلی شرکی و ساده بوم کو جارا یکم بو یعنی از تبلیغ شرده بوم به تایباتی جی گل می ازدی لچیا این شنگال د چنبره کی داما بو یعنی بندواریا وکرنا قوریدور کی بو دوی چارچوه دا ام بخوشی تبلیغ بون اف یک هسته کی پر جدا و پر خاص بو من دا وکنه چونکی دوی داره دا مجی تکوشینک مشان وکی درجی پشتیوی جوخام دیسا وگریان روجاوی کردستانی حمله رزگاریا شنگ یا تلحمیس هاته دست بکرنه بویا وایجی کلی هر گوند به گوند هم باجار گاوا ما دست چتین داعش درد خست دمتا چه یعنی هر کلیا کدا در رزگار کرنه وک هسته کی daha جداتر ده انسان مروبا ده daha داوا کرنه بگمان لباما گلک حوال جی ده انجام تکوشینه دا شهید جی کتن ده از دتر فهم کرنا وان حوالن شهید چا شد بو نکولو مثل حوالی ما شهید کتن مورالی ما بشکی یعنی جی حواسی ما بشکی زبیز دتر وکه یعنی اصلا تکوشینه daha زیادتر داد بلند کرنی جبر دنوا پارتی ما دجی فهم کرنا شهیدان فهم کرنا تکوشینا کو شهیدان قال کریه وک ریبرتی دی بیجه دوی مروف دوی چارچوه دا فهم بکه یا مجی tam دوی چارچوه دا بو فهم کرنا کی یعنی بلکی tam وکی سروکاتی دی بیجه جینا لبل فهم کرنا کی کو هزا ما هین زیدتر بلندتر دکر هبو شخوا پشتی ورجی یعنی تکوشینا هم رزگاریا تلتمر يعني جندن تلتمري جندن حسكي وحتى بقريدورا كوباني جيام چون بلكي كوباني بخوام نچون دي حتى سلوكي جيام چون قريدورا كوباني دام بشتار جيبون الشهر ما هر ايطالي تايباتي غاوا حفل المبري خدانا من بجد حمله رزگار کرنا من بجد ابون قواتكي پر زده لبدره چو من بجي شركي گرانجي لورش خود شيبو بویا یکی را لور حسه که رژیم هولدا هزین گریدای رژیم هولدا هنه کی و داره حملات نبودن دست بکرنه شر بکه جبر و یکی لور جی شر درکد به بیستنا شر و دمی هم سریکانیه بون هم جی سریکانیه جمره خبرات که و داره شر درکد که مبری خدا و داره هم جاتن دا که مداخله و شری بکن پیشیاوان چتیان بگرن ایکو گریده حکومت شامی بون طبعا دستوردان چه بو
هم ایریشا چتیان هات راوستاندنی هم جی گلک تاغین باجارین حسکی ما دستوان هات درخست نیجی. دوی شریدا طبعا از بریندار بوم یعنی کلیا برینداری داجی یعنی اوزا شرکی دبیجن یا لهمبر هفدو بون هم عالیه کیم عالیه کی چتین گریدای حکومت شامی بون دوره دا طبعا بهاتنا علیکاری حوالره تبی کو از دروشه کی بریندار دا بوم کاتبوم جی gelek xunjî çi bû lê belê min di bihîstin tiştê ku dihatin gotinê didîtin li ber şeyn bû hem hawara hatine hevalan hem gêliya ku heval ketibûn tevgerê da ku me di wir da yani bikarbin me zindî li wir derbixin ew kêlî jî wisa li ber çavê min dihate hem min didîtin hem min dibihîstin heta vê kêliyê jî yani gava qalê dikim lo هسته کی پر جدا مروادا دعوا کرنی پشتی برینداریا خواز درباسی کمیته گازی ابو لور هم پرورده مدیتن هم جی تداوی خو مدیتن demek ki درج از کمیته گازی adama کارم بجم چند سال 4-5 سال که از کمیته گازی adama موجی داستا هم پرورده دیتن بو هم جی تداوی خو مدیتن دو سالان دو دوره هم پرورده مدیتن او پرورده جبو ما باش بوش بر پشتی بشتاریا پارتیه و هاتنا نوار شورش روجاوا ایدی من دست بکر بو کو از دوره این پرورده ببینیم او یک باش بو دوار ایدئولوژی دا به تایبتی پشتی به داوی بونا پرورده انجی شخوام وسازی من لور چه بو رونایی تیوی تو کارو خبات رونایی تیوی دا جی دست بگه بگم اما که نویسکار نوچه هم جیه خو کرد دمه که درجش خو اف بو 2 ساله که هم وی کاری دمشینم وی خباتی دمشینم نها به بشتاری آپارت یرا gelek tiştê ku di keseta min dihatin guhertinê jî hebû min destpêkê de jî got yanî gava em li Rojhilatê Kurdistanê erê li Kurdistanê têm dinê malbatekî min Kurd e lêbelê jiyana min ya ku em jiyan dikin li wira de hewildanê mekirina farsbûnê heye mesela ê acem jaliyekî ve dextê li me dikirin jaliyekî ve dewleta Îranê hewl de me wekî farsan bikin me ji çanda me dûrxin me ji nîqaşê ser Kurdistanê dûr bixin ev yek dextekî zaf zêde li ser me hebû lê bi beşdariya partgera taban bi taybetî jî bi dîtina perverdeyan xandina serokapora gelek tiştên ku ji bo min dikarim bêjim nû bûn hebûn çünkü me tarixa Kurdistanê dîroka Kurdistanê me nebîstibû me nizanî bû çi qewmî ye em Kurd di kîj astê da xwedî dîrokin me ew jî yek nizanî bû me nebîstibû lê bi beşdariya partiyê ra me ev derfetê me çêbû ku him em keseyetê xwe naz bikin him welatê xwe naz bikin him weke Kurd em çine naz bikin bi taybetî jî xandina pirtûkên rêbera bû de ev yek bi me gelekî da fêmkirinê mijar pir zelalî raxiste berçavê me yani tu him
جغینی خو ناسینه جغینی کسایت خو شخصیت خو دکاری ولات خوشی ناز بکی او دخت کل مهاتب و کرنه وک کرد پاشتماینه کردشتکی نزانن کرد نه خودی دیرو کن او یک پرورده حکومتی را هات درباز کرنی به تایبەتی جی فێمکردنا سەرۆکاپۆ ینی سەرۆکاتیەکی وەک ڕێبەرتیەکی وەک ڕێبەراپۆ دبینی بەشداری ینی وەک بەشداری ڕێبەراپۆ دەبی و هەوڵ ددی لە فکرێ وێدا خۆ پێش بخی و دخوینی دبینی وەکە فکرێ وێ فکرێکی جودا نینە ینی تەنیا ڕێکا دەبێژن یا خلاصیە ئەوە دوێ دەمێ تێگەیشتنێکی پڕ باش چێت بە و ev yek hestekî pir cuda ji mirova de jiyankirinê. Taban me di şoreşê de karibû em vê fêm bikin ev bibînin jî. Bi taybetî jî yek ev mijar zaf ser min bandorekî çêkir. Du jî hatina rojava jî bandorekî pir cuda ser min çêkir. Kîj milî da asta welatperêziya ku me di rojava de dît vê yekê jî bandorekî pir mezin ser me çêkir. مگوت یا مل ولات خو یعنی روجلات کردستانی من کار بو قالا کردستان و قالا آزادیا کردستان تشتولو بکرا ل امهاتن روجاوا شوندا هم جوانین کو تبلی شورش بون به مرا تبلی شرد بون خونگرمی اوان جوانان استا ولات پاريزي اوان جوانان باندورا کی پر ارینی سرمکر گلی ورجی بگومان وسابو ولات پاريزي حکومت gel dadît, dayîkan dadît, xwîngermiya ku me diwan dadît, têkoşîna ku ew ji bo Kurdistanê dimeşînin me dît, pir cuda bandorê xwe çêkirin. Bi taybetî jî mesela gelek dibînî gelek malbat hene di rojava da yanî me dibihîst yan jî me didît. Du bira tevî ku şehîd ketine birayê sêmîn bi tera keleka te şer dike. Yan jî çar kes, pênc kes ji aynî malbatê da تێگۆشین دکن زارۆک لە جەپێ شەر دکن دایک لە نەوا ینی ji bo kesên ku têgۆşîn çê dikin xwarin amade dikin yan jî bav asayişê ye ewlehiya bajêr diparêze yanî wek malbat giştî di nava têkoşînê da dibînî wisa ye ciwan wisanin zarok radibin bi zimanê xwe dixwînin bi wê hestê mezin dibin ev yek bandorekî pir erênî yanî pir baş ser me kir bi taybetî jî tey min got ya li Rojhilatê Kurdistanê dîtina tiştê wilo ji bo me xeyal bû jî û em hatin me hemû dîtin jî hemû diş bi hevra me dît perverdeya zimanê dayîkê me dît welatparêzî me dît yanî bêguman li ba me jî welatparêzî heye lê belê ev têkoşîna ku li vir tê meşandinê li wê derê dextekî pir cuda li ser te heye ji ber vê yekê ji ber dextê ku hatiye kirinê bi temamî tu nikarî wê yekê bidî nîşandanê ji ber îdamên ku tê kirinê falan lê bi hatina vir re me keribû em vê yekê hîn baştir bibînin. طبعا وک لروجلات کردستانی به سیستم ایرانی رش خو گلک جرا د تلویزیون مد ام اخبار خود جی نوچین خود جی ام قلاوی اکی دکن لی قال کرنا و اکی دیتنا و اکی سر تلویزیون به جیان کرنا و را پر جدا yani دوی مروین yani کسی کو اف مجار جیان کریه هین جداتر به مسئله فهم دکه تلویزیون دا دبینی tamam انا کی دبیجن ایران دخت کریه falan بچه ki dilê te pê dişewite televizyon tê girtinê şunda mijar tê girtinê li ba te belkî ama li bo kesê ku wê derê jiyan dike 24 saat vana jiyan dike 24 saat dex te kulo ser heye taybetî ji bo jinekî jî ev hîn zêdetir e li ba me ça bû bandora sîstema Îranê ya dewletê hinekî li ser me kirbû ev yek rastiyek e bi taybetî di milê nêrîna jinê da ev yek bandorekî çêkiribû ne baş çêkiribû wek ez bêjim خب مثلا جینا امینی درکت هر کس به حسیا سردانا جن جیان چه بو نه لیران هول ددن دبن ناوی قاشو یعنی سیستما یعنی دبن ناوی دین دا اخلاق دین دا قاشو اخلاق دین هم بجن یا راست
لوی داره تشت کوته مشاندنه نه تشت اخلاقی دینیه دست تشت که کو رژیم ایرانی بخواه جبو پاراسنا دستلاداری خوان قالب ناوا کرنه یک جوان قالبانی دخت لسر جنایه مثلا اف لبامجی وسا کرب من کود پرورده خدا د مکتب خدا مگود یا مثلا 11 سال من دبستان ایران نخاندیه اف 11 سال دبستان مخاندیه دوه یک هول ددن سیستم خوب سایت دا بن روشتاندنه د وردا جی جنیل برچاوی تراشت کن او مدیت مثلا هبو بتایبتی جی مثلا بام ما بدی تاولو خوشکیمه وای سری خو فکرن یعنی خوشکیمه در کدن در و فلان ولو لگوری سیستم کویران دم دا بروشتاندنه برتکین می حشک داد کتن یه تند داد کتن لامبر خوشکیمه داد کتن لامبر کچابین ما فلان ولو هبو چونکه هم لستروی سیستمی آت بود معزن کردنه بگمان سیستم باوک سالاری های هر دری کردستانی یعنی در روزلات نویده گلک جیاد باوک سیستم باوک سالاری های لگلک جیا مثلا یک یعنی ام بیشین کیم بوده لروجاواجی مثلا آنها های تبی که شورش بیه جیه اما کیم بوده ضعیفه لواستر بوده لبری باکوری کردستانی لواستر بوده یعنی جن گلک جیاد قلا ما فی خود کن دا حقی خود کن مثلا باشه اما لیرانی اف جبنی ونینه یعنی جنی کو قال ما فی خود بکرد کرد گه دا یجیوی قال زمانی خود بکرد کرد ایدام دبیته دخت جنی دهاز دتره بقاندی کول سر مجرا زمانی دایی که ترابی بخوینی پرورده بکی یعنی هر روزداد تو سایت ایرانی بخوازی زمانی خود دایی که پرورده بینی تا ایدام دکن مجرد جنی دو قاطی وگران تره اوجی هیا یعنی ترابی پوره خوکی یعنی از بیشم ترابی هنر کی قال آزادی جنی بکی دخته کی گرانی سرتا چیه با طبعا هم جوی کی جوان هم بیشن ده زده تره هم بوده مال جیبون دزاروکتی دام آتمون فین کرنی املا دیجی جنان آتمون سور کرنی یعنی دویا بو ما قبول نکرا جنک پیشنکیه بکه دویا بو ما قبول نکرا جن سری خوکی آزادی از جنی یا راست ما جبنی و قبول نکرد باشه امتحالی پارتیه بون باشه کوم سروکاپو خانت یعنی باشه کو سروکاتی یک وقت سروکاپو بمرایا طبعا دام امتحالی پارتیه بونجی نولو هم امتحالی بونو مگو تمام جن برا آزاد به نبوسان دمیرا هنک تستری ما بونشت یعنی از بیشم مثلا 20 سال تلی ایرانی جیاندی که 11 سال مگودم دبستانی وان خاندیه تشتی کو 11 سال سایت داده نه روشتاندنی اولو دواری ام بیشن اما یک دو روزا در باس کنینه سر مرو و ضعف دید کن ضعف دشتینه دمیر را به خواندن سروکاپو براستی جی مکارب ام و مجانا در باس بکن نکو از بیشم مجبنی و در باس کریه نبسا اولو خو اکزلام کی آزاد اعلان نکم اما هناك تشتي كو مفهم كريه هيا مثلا طيباتي جاوا من خوشك اخرى جبو دختي كو مدونمي اللي هاتو بكني جاوا مليبورينا خو جيت خاص اوجي قالك ولو هستيار نزد ولو عجيب ما يمامو چونكي كساته كي وكي ما يعني اسلام كلو لجنه كي ليبورين خاص من بخو هم جدايك اخو خوشك اخو ليبورين خاص اوجي قالك عجيب ما يمامو هستیار جی بود وسط کارم میبیجم چونکی لبله نهاد نوا پارتی دا افتشت باشه پیش کت تنه تشتی کمایه دوی هیم بهتر به بلاف کرنی افتشت از خود دوی باوریه دامه دوی قناعتی دامه دوی اف مجار هیم بهتر وره بلاف کرنی تایباتی جی نه تنیج بو روزلاتی کردن جو هر داری دوی اف فکر وره بلاف کرنی فکر ره برابو اب تایباتی مجار آزادی اجنه دا دوی هر داری به بلاف کرنی دروجلات ناوین داب تایباتی اف قالب این کو آلینا قاشو دبنا و دین اسلامیت دادانه رشتاندنه دوی بین را کرنی چونکی یا راستی ارتیا دشته کی راستیا نه اسلامیتیه تنه کسین کو دجمناتی اجنه دکنه تشتانه رشتاندنه لام دبار از بخود وی باریه دام کو یه وی ارتش رابه بندونمی وره وی هم وقتی آزادی اجنه و اسلام جی آزاد ببین چونکی مجار گاون بین آزادی اجنه تنه اف مجار اسلام جی علاقه دارد که اسلام بخوجی نه آزادن اف راستیه کی میاد و پی بزانبن
پولم خوکی آزاد بونه و قاش دا آزادی اجنیت کنه مستقلنا نرم باشتره ام بخوشی تیرا خو گلک تشتی کودوی هم بکنه ها پشتی برینداری معالجه فیزیک تداوی جی هبون هاتن کردنی لور یعنی درفت این کوهاتن آوکرنه جو تداوی من جی هبو لگوری برینداری خو که انسان لگوری گرانی سفکیا برینداری خو مرو باش تو باش نبا اوه طبعا گلک فیزیک تداوی جی مدیتن دکتر هاتن همش درویجی دکتر هاتن دکتر ور بخوجی تداویین کومکرن هبون به تمامی بلکه هم باش نه منجی ل بقاندی کو یعنی تشتی کو دویا بو ام خطه دا یعنی باش ببین مرا ام نه باشه لبعد تنه چمایه اونه کی تداویم پروژدا مایه او جیبه کی پیش روز دا درفت چه ببمی وان تداویانش خوب ببینن باش بن ل حال حاضر یا گرینگ فیزیک زیادتر یا گرینگ سلامتی فکریه یعنی او ده گرینگ ترج یا فیزیکی او جیش خو سلامتی فکری شکره یعنی یا کار خبات که هم دمشین پیش من ناستنگه مثلا نه اریز انسان که انا فجم سر عربی ما بس اما کار دکم از نه پیش من ناستنگه بکی وکی فیزیکی که مکی جیها افری ببه yani az zahmeti am bikişnim ama ne az kar dikim yani evde çimani vek şxo ideolojiya partiye me jevse ya green fikriye tu evdi fikriyen tu bikari bitişna biki fiziki de ne greenge evji wasa te naha mesela dronayı TV'da kar dikim nüçhan peşkeş dikim saat 11 şev nüçhan peşkeş dikim نوچان آماده کم کارو خبات ندمشینم انسان کی سر پیاجی وکاره دکه اجی وکاره دکم یعنی و یا گرینگ دوی کاری مداجی دهاز دتر سلامتیا فکریه یک هم واری ایدئولوژی دا بیجم هم واری راحتیا فکریه از بیجم یا گرینگه و اوجی هیا نه 2 سال من مثلا ذات مرونایی تیوی دنوا وی 2 ساله دا از وی داره کاری نوچه نویسان نیت yani نوچه نویسنم آماده دکم همان دمان دا پیشکشی دکم ev یک yani çağ bu aslında veke partiya meci vek tiştê ku serokatiyan fêr kirina ev e yani vay ez birîndar bûm vay xilas temam mesela hene gelek şoreşên cuda da me bîstine yani dewleta da jî sene wisa dewleta da jî dibêjin kesek ku birîndar dibe diçe mala xwe dirûnê hinek pere didinê mehane ne wisa pere didinê û xilas jiyana wê ya eskertiyê jiyana wê ya têkoştinê li wir xilas be bi davî dibe ama ji bo me ne wisa ye mêzek em birîndar bûme jî ema xebat dimeşînim ê jî virim di nava şoreşê de me yani em gava hatin jî ji xwe me ne got em ê kêmekî şoreşkin biçin me got em ê şoreşkin heta azadiyê ne wisa hêj maye ji bo me gelek tişt maye divêyan bikin teman wek erdnîgarî dibe rojavana azad bibe ama hêj gelek xeterî ser heye ne wisa Tirkiye roj gefal me dixwe dibe em êrîşkin milekî rejîm heye milekî çete heye ne weke îdeolojîk jî gelek tiştmane divê mirov bike سیستم داینا روشتانی جی گلک تشمه دوی مرو بکه نمیشه آنها مثلا از بخو وکی تبی کو پیوستیا من به تداوی جی هیا دوی از رابم از وی زده خورا افدی نکم یعنی نبیجم دست پیکی از رابم بشرا شورش نه دست پیکی شورش دست پیکی تشتی کو دوی هم بکن هنه دست پیکی براو با بشرا تداوی چونکی روشا کو هم دیدن روشا کو نه کردستان دیده اوه دوی دست پیکی مروف گرانی بده شورشی مثلا هنه گلک
از ویج بیجم مثلا هنه از وی در روجاوا دبینم گلک جوانی ما هنه سر پیانا ساغلم من اما مگوت یا دست پیک از آدم روجاوا گلک قهرمان من دیدن مشاهدیا گلک قهرمان کرن جبو من اونا میناک بون هناك جواني مفر هنا دبي او جوان قهرمان نخورا میناک بیرن بري وان لأوروبايا ساف تشتكي عيبة غازينا هنا بريندار بنا هيجي نوا شهر دانا لروجاوا ناچن أوروبا اما جواني ور هنا كنا ناچن أوروبا işte او جوانا شاشن دوی او قهرمانین کو مد شهر دادیتن شهر تلحمیش داد به شهر شنگال داد و گل قهرمانین روجاوا مدیتن شقامش لو بونج دیر که بون هموجی تبی کو مهدو ناز نجنت کرا پشتا ما پشتا هفدو ما شرط کردن بردایش جانی خوش بو مفادات کردن ماجیک هزا اوسا اوا هستکی جدام گوت یادم داوا کرنه اف جبر ویا که جاز دوی باری دامه yani tiştek mejwan şeydana girt ev bû yani divê li vir rojava tiştek bê ava kirinê divê ev dî bibe divê Kurdistana ku wan şeydan xeyal kiriye were ava kirinê tiştek ku serokapû nivîsîne di pirtûkê xwe da divê were rûştandinê mesela jin dibe azadiya jin mesela derbaskirina zihniyeta bavek salarî dibe mesela dayîna rûştandina sîstema konfederalîzma demokratîk dibe divê were biratiya gelan divê ev nateva were rûştandinê ez ji ber vê yekê jî ez dibêjim yanî niha halê hazir ez mesela we pirs kir divê ser tedaviya xwe kate dibînî çi dikî ez dibêjim ya ji bo min destpêkê têkoşîn e tedavî ez birîndar bûm şûn de jî mezê de yani me tedavî ditin bêguman ama di wir de jî bi îsrara xwe em hatin nava karoxebatê me got em divê biçin kar bikin ji bo serokapû çi bibêjim mesela efa yani di dîroka hem dîroka Kurdistanê de yani efa tiştekî nû ye tiştekî nû ye ji bo me tiştekî bêmînak e bêguman mesela di şoreşê cîhanî de em niha dixwînin gelek însanê bi navûdeng hatine çûne ne wisa gelek însan hatine çûne ku şoreş kirine têkoşîn kirine pêxember hatine ne wisa hemû arman cîwan jiyanekî azad wek hev gelek û ji bo me Kurda niha mesela taybetî jî sed sala bîstî yekem da serokatî hatiye ji bo şoreşa ne tenê mesela Kurdistan ji bo tevahî mirovatiyê arman ne serokatî qala vê tiştê dike tevahî mirovatî azadiya jinê û ev di nava me Kurda de hatiye yani derketiye ji bo me firsendekî dîrokî ev yek yani li tu devera cîhanê di vê sed sala bîstiyeka da ya ku ane hem jiyan dikin da tu nikarî kesekî wek serokapû peyda bikî tarîxê da gelek însanên şoreşger bûne pêxember bûne yê ku da yani jiyanekî wek hev kirine hebûne hatine çûne lê di sed sala ku ane hem têda jiyan dikin wek serokapû tu nikarî kesî peyda bikî neku hûlo ji ber Kurd de serokê me em hûlo dibêjin na tiştê ku serokapû di pirtûkê xwe da dinivîsîne mijara azadiya jin ne wisa min got em li Îranê hatine yani ez kesek bûm ku li gorî sîstema Îranê mezin bibû ji binî ve min tiştekî girêdayî jinê qebûl nedikir porê xwe derxe ji binî ve min qebûl nedikir aniha sedan rêhevalê min yê jin heye ji bo min şehîd ketine bûn gel min şehîd ketin ez kileka wan birîndar bûm birînê min pêça bû aniha ez wê mijarê da mesela dibêjim ya lêborîna xwe ji xwişka xwast ji dayîka xwe xwast ji jin
ساسری فکر ریبرا پا یک چی بود نخوا از بخوش وی ببیجم راستی جی از قبله دفکریم مجیانه که پر رزیل جیان دکر یعنی وکه ام پیسر بلمون و دمی مدگو ام ظلام من اشته ام دستلاتن ولو ما خودش تک دیدی بیجن یا ما خودش تک دیدی لی سرکاب و کارو مبدا فهم کنی کور راستی جی و دما كنت تفكري تشتكي تنتشتك بوش جغيني ظالمكي نتشتك بو اف يك مدهات فهم كني شبر بي اكيجي انا هاجي از بيجم قالك تشتاز ديندار سروكابوما ديندار شهيد اما فهم كرنا في نابيجم من تمامي فهم كري ها نوصا ني فهم كرني حول دم فهم بكم حول دم نهاجي هم دخولين سروكاتو روجانه تدخولين تشتكي جدات تفيد بي ام حول دم فهم بكن سروكابو ریبرتی آخو هر وها هولدن دهاز داتر بدن جیان کرنی اما به هفر عد بیجم یا تنی سر خود ساز نکام تشتکی بکن یعنی جی نکشی بک تنی سر خود نکام تشتکی به هفر جواک به هفر بکه یه گلک تشتاب بکه چونکی هزا هری معزن انسان بخویه جواک بخویه و كان بيش النهار دجمني مهنا قالك ان دستات تركيا بالافرين خوانا قالك تكنيك خوايا اللي قال كرد قاعد بيك نقارة تشتكي بك قال كردو عرب بحفرا ببنيك تو نقارة تشتكي بك روجاواي كردستاني دا جن ظلام قال كرد قال عرب تركمان اسوري سورياني ومسلمان وقالك دين جدا ازدي بحفا ببنيك تو کس نکات تشتکی بکه یعنی جبر وی اکیجی سروکاتی تشتکی پر باش راخصیه پیشیامه تشتکی دکه سر ملیمه فهم کرنا و داینا جیان هم جیان کرن هم داینا جیان کرنا و مسئله از دبیجم دوی ملی دا بگم ام کیم جی دبینه لی روزانه هولدان می کو هم اف هيا کو هم خو افدی بکن یعنی خو پیش بخنده یعنی دوی مروف دائما بخوینه از وصل دیدم تکارم وی اکی بیجم لی دینی مای هیچی سروکاتی را دینی مای امی دوی بدن شهید راجی هیا دوی ام بدن گلی ما راجی ام دوی باریه دانه کوه می بکاربن گلک تشتی مازن باش پیش بخن